abikirizo muri Yesu n'abashwerine bashabirwa kugera rukundo okwesigana no kwegekera biri kubashasha hari Yesu omumaka gabo. Yesu Kristo we ugomba zikosasa ugomba zikukurara ugomba zikushoberwa ugomba zikutasheka ugomba zikurata usindi embaze yindi ugirugaho bareke kubi Yesu nakwasa kurata usindi akabingo busasoma bakazimo kushimira. Reverend Nathan Nkuranga uryo mwahurabwo buriso bwa Kishami ahireyo butumwobu ahabikirizo mu service yo kushaba ahakanisa ya All Saints Church eri kushangwa mu buriso bwa Kishami mu busabadiko no bwa Nyakera mu bureberezo bwa South Ankore mu service ya Sandeji habire harimo kusima no kwakira More na Gasha uryo mucyara wo mwami David Tumushabe ari kutebwa hantebe no kuhebwa certificate ahabwo kwebembere kibine cya Mothers Union mu kaniseji. Ushobora guhora tusima munonga gutorana umuzana wawo gumore Tumushabe kwebembere kibira cy'abakazi bari namaka abekanise ya All Saints Church yo muri so bwa Kishami beshengereza mukama ngumwerezo mucyabo n'ushija we bagire babaze n'abana babo tatito ushobora zibona igetengo byabo bishikirize twamushitamuso mu kitebe kisatito y'amabazi cyangwa muhere mu bucisha muhere me burundu byo mutima go kurukwetenga izina rya Yesu Kristo mukama witu. Amina. Umbona ko uragirwa no butagizira ki no butaragirwe umbona ko bugumira no butagizira ki no gorobi kunkaka mwana kuri mu mubara. Haleluya. Reverend Nkuranga ashabira abanyamako kugirana rukundo ahabwo burungi bw'amakagabo. Banye n'amakobundi kubahereza no kujya ngo bakundane abakazi bakundane n'abakazi babo abashija bakundane n'abakazi babo abana borobera bazire babo rero tubone kugira amakamarungi bigara kwisizera rya makekime kitini sabo ko ari ukunda ari ukoroba no kusasirana ibintu byona nibasika. Uwo mucyara More oherezibwe certificate nebirabo no kushemererwa kwango asimira abacyara batwire na ibembera ahabwe ntoza nunji kandi yashaba n'abandi bona okubegitaho ahabwo burungi bwe kanisa yabo n'amakagabo. Nimba shaba abatakagira mu kigombe cya mu kibina cya Mothers Union nimba shaba ngo bije batuyegiteho tubase kukombeke kanisa yitu egendo misho. Kandi we Kenneth Kanyonyore tujya musima oryo mburiza habwe kaniseji no kushemererwa kwango asimiro mu cyarogu n'abandi bahereza bari kwerezo mu kaniseji ahabwo kwebembera kurunje kanisa yabo. Habwo mucyara muri Tumushabe kandi Mothers Union yabwe kanisa yitu twasima Ruhanga habwo mwahure okumuhamya no kumuhereze baroha habwo kwebembera ikibine cya Mothers Union. Twasima Ruhanga ahabwo izoberi Ruhango kurishikiriza kandi rikabasa kubaho kandi twasima Ruhanga ahabwa abagenyi bitu abijo mu ryo gumwanya twasa ahabwo kurumu mu Ruhanga nashemerwa. Ndi Gilbert Ankunda ahabwa Modern Television.